Tigane Gaintone ke sekolo se le nosi se segolwane kwa Tigane se amogela barutwana go tswa dikolo tse di potlana di le 4 mo kgaolong eo go akaretsa bao ba tswang kwa dipolaseng tse di mabapi se tletse phetelela. Re itumogetse namba ile gore e go godimo mo le gore e tsitsibanya le mmele mo ngwageng wa dithuto wa ngwaga wa 2023. National Teachers Union ya re barutwana ba refosana diphapusi borutelo ka matsatsi. Unfortunately go na le bana ba ile reng ga ba rutwi those subjects tse dingwe like Setswana ke pleka batswana mara ga rena matishara Setswana. Ga gare go sekolo se se agiwang dikilometara di sa fete 5 go tswa go seno se ne se solofetswe go konosediwa ngwaga e fetileng. Sekolo se ke sengwe sa dikolo se le gore nka be se re thusitse gore maemo a rena le one a palo e go godimetse tsebanya mmele o ka be re thusitse tsweletso ya program ya project ya sekolo se o ka be re kgone go re imolola mo matsapeng a rena le one ka be re sa re itemogela matsapa le gore dithuto ha di tsameka ka tolamo. Lefapha la thuto mo profenseng la re go agiwa ga sekolo seno go diegisitswe ke ditshupetso tsa baagi. Sebueledi sa lefapha Elias Malindi o tlhalositse gape fa lefapha le konoseditse lenaane la go thapa barutabana. Go nnile le tiego mo go ageng sekolo se se ntšha seo ka ntlha gore baagi ba ile ba nna le go sa kgotsofale go itseng. Lefapha la re le reboletse sekolo diphapusi borutelo tsa nakwana kana mobile classes tseo di tla dirisiwa mo nakong e sa fediseng pelo. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Tigane.